but da ile high school meri ratha ide na bo kabalang balak shom bawla but ide berapule hakakedan bahnyau dari kelas 7 hangni habok school Singapore High Secondary School di kumisi sudodo akhwat yani da ile high school meri ratha me one objective bermain jiwa jogi berhadir kata itia bagi sampai dong belakang. Tu ini yang program nak bertajuk ini adalah